namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course hi tisa an update ya Gagash loko a ri laka live no mina u hlamula ku what's happening here. Last time loko recall loko a ri laka live mi nga ma hleketa eminkarhi liya a ri karhi a accuse the twins timhaka ta attempted murder and stuff like that mi nga ma hleketa the videos to kokora ka channel mara swi phinda again so hi ta sungula hi yingisela storyline then ta nyika perspective ya mina, okay. So hi ti 4 August storyline lexi already a xi sungurini ka yin'wana videos ne ivi xi n'wi tsandza emakumu ne ni to mi komba hala makumu xi nga n'wi tsandza mara okay a xi n'wi tsandzi na la makumu loko a kha hlamusela a hi tuneni la no vula ku ku stuke ka nyama olo papa luya a ku no man nge tlelelani u tshama kwini mani ku heleketa kaya loko no mani loko vo vuya va fika va nga kumi munhu laha people papa as I've seen already a swi n'wi tsandzini a swi twela ku yi la ku rela laha already so hi ta ya ka the main live sweswiwa leyi a nga hlamusela the whole story sweswi i hlamusele hinkwaswo kota ku vona kahle kahle Gagash i rilisa hi yini and do I think it does connect. So hi ta yi pfula laha ni nge vulavuli ni ta yi khatisa swa ni yi vekela me ni ta vulavula makumu hi leswi ni ta hatla ni swi inana ni ta hatla ni fika laha a ni fike kona, okay. Ni mi byerini ni ringete ku swi sungula tolo but ni nga swi hetisi ve swi hlungula nampundzu loko ni nga swi I became very emotional mara ni feel ku sweswi I'm strong, I can tell you what really happened, reason why ni va so lava va nga na mina va ni tiva ku la ka social media va ni tiva ku va nga nandzela from maybe let's say maybe from 2016 or they will tell you I will like kwala ka 2016 hi ku la Santra ka Metropolis maybe vanhu ava suna ni ri na vanhu va suna ku ni tiva but ni suka na swi leswa ni swi vitana ku pride n'we kule ni suka na swo kule ngopfu ni huma kule na swoho a hi swilo leswi ni ngo fika ni swi teka sweswi hikuva ni maybe xikwembu xi ni tsetserile. To those who doesn't know mi ngo ya mi ya vutisa lava a ni hanya na vo kumbe lava ni humaka na vo ka i khale ni ri na pride leyi ni suka na yona from kule sweswi ngo ni swi vitana ku pride. I will use the word pride because na swi tiva ku pride yo ni to vula ku confidence mara ni ta swi yisa ka pride ku a ni leswi lavaka ku ta twa yin'we se hi ta yi veka hi ta yi susa aka confidence hi yisa aka pride. Ni tlhela ka xitori lexi xa mina ni mi byerile ni ku ni kurisiwe hi mani va migingiriko Queen Lajer mani N'wamalaji, one of the strongest people that I know on this earth, one of the smartest women that I know on this earth. Mana mina a va munhu wa xikolo mukhegula hi vakulu hi va 58 hi malembe hi va 58 hambileswi va nga va roba kwalomu mapasi ma va 58 ane munhu nkulu so loko swi a ku ri munhu lava a va pfa va ya ka makhoma butchery leyi ka ku vula hi murhangaphala a va pfa va ya stoka nyama kwalani va xavisa and all those things. I'm not saying sympathize with me, I want to tell you a ni ri ni twelele vusiwana mi nga ni tweli vusiwana na ni munhu wa ku tirha ni positionini but I'm telling you why ni zonda vusiwana. I want to tell you why ni zonda vusiwana hi mbilu ya mina hinkwayo. So va pfa va ya va stoka kwalani va makhoma back then and then 95 I was still very young. Va xava tihumba lava va ka mugangama va xava swihon'wa swintsongo swi ri marhole swa ku mamisiwa hi swi mamisa a swi mamisiwa kunene va xava marhole lamatsongo I think they were 5 I think va xava ni swi ta va xava na ku loko ni va vutisa va ri a va xave hi mali muni nkarhi wolowo na ka va xave hambi a ku ri 100 rand xin'we ke na all question yake no rivala va xava swirhun'wa leswiyani va ri n'wansati
va xava swin'wana leswiya and then swi hamba swi mamiseriwa I think ku ve ku fa swimbirhi ku sala 3 leswa swinharhu swi va koho and then swi ya swi andza hi ndlela liya. So to cut the story short, ni ve ni kula ni kha ni tiva ku na tihomu mutini swin'wana swa ku taniya. So we relocated vele, then we went to Akamakeba lembe rero hi nga relocate hi roho and then mana va ri munhu wa ku famba leswi ni nga mi byela sweswo ku va famba va xitandani va beja. Yeah, sorry about networking yana katsongo, sorry about it. Ni mi hlamuserini ku a ku ri munhu wa ku famba va famba va ya va xitandani, as far as xitandani va suka va ri ka Dzumeri va ya ku xitokeni ka nyama, va suka nkarhi wun'wana va ya va beja. Beja is after Elim, ku na n'wana va ri le beja va ya va beja na ku va xava nyama va vuya va ta xavisa. So there was a day laha ni nga suka, remember back then phela swa tifoni a swi nga ri kona a no o tiva ku ri mani va fambile ve stokini va ku i ta ni yimela na wheelbarrow madyambu ngopfu not madyambu hi minkarhinyana ya ndzheka, i ta ni yimela na wheelbarrow hi minkarhi ya ndzheka. I'll be there from 3 o'clock ni tshama la na wheelbarrow, ni tshama na wheelbarrow ni va yimela ku ri va fanele va fika. Ni tshama la this other day laha ni nga fika ni nga vi kahle, ni fike ni va ni kule ivi ni ya va yimela na wheelbarrow. Ni tshama la from kwala ka ma-3 xikolo xi humile, ni tshama la I was still young, I think vo ma 99 somewhere there. Ni tshama la va nga ha vuyi yi ba hi liya yi ku 7 8 9 10 11 12 a ni swi tivi ni tlhele ni khudzela nkarhi muni kokwalaho ku ni swi tivise ku a ku ri nkarhi walowo ni ta mi byela ku ni swi tivise ku be 12 cause a ni ri hava xi xo ku komba nkarhi, I didn't have anything to show ku sweswi nkarhi muni. So ni va rindzerini laha ku ri vusiku ni dlina ni tlela laha ndzeni ka wheelbarrow laha since a ni ri ntsongo ni tikuma ni nga vonaka laha handle ni tlele ndzeni ka wheelbarrow. Okay, loko ni tlele laha ndzeni ka wheelbarrow, certain men I don't know ku ri papa va le kwini va lava swi ringa ka vo tsemakanya hi xilava xikontiri vo vona wheelbarrow, then maybe you wanted to check what's going on. Loko va fika laha papa lava na swi twa na khumbiwa va ni khumba ni tlula vona fika ku sunguleni a vona loko kuma ku bebe wrong va ni khumba va ku nga chava ni yimela ku nyana site ni nyana laha va ni hlamusela why u ri laha nisana va hlamusela ku ri hayi ni yimele mani va ye ndhawu ya so se a va le ku vuyeni swi a hi swi tiva ku ri va ta chika laha swo boha. So loko ni leswaku va ku hayi mani muka hi vusiku i fanele i ya xikolweni ni ndzhuku hayi ma nga ku ri vo ma Wednesday somewhere there va ku famba u ya wiseni cause ni ta ku heleketa tana ni ku heleketa va famba hi baki papa lava va ku la icha ntana hela icha i ya ku tleleni ya wisa cause it's very unsafe and ka nkarhi wa so and mundzuku u fanele u pfuka ya xikolweni. And then ni ala I deny that loko no mani se mani ke and loko mani va fika lava nga ni ku va ta niba va ta niba and then leswi ni swi vutaka swona swa endla na mali ya ku ya xikolweni ni nga yi kumi mundzuku and remember sweswi va fambile a va le ku fika. So papa lava va ku hayi mali ya ku ya dya xikolweni leyi I think that man humese something like hambi ya ku ri 4 rand na swi tsundzuka kahle ni mala a ku muka ni ku haya ni nga lava ku muka ni swi tiva ku ri swi endla ni ku na famba va sala va fika what will happen. I slept there up until in the morning. Papa lava va ti fambe in the morning around 4 leswi nkarhi luwa u nga va ku ri nkarhi wa a ku ri ma-12 papa lava i vusiku vona sweswi va 12 a ku no swi twa va swi vula hi tindlela mara ku ri sweswi a ku ri nkarhi wa 4 nampundzu cause a ni ri hava watch loko se ri karhi xa wa swi vona ku se ri na tlhava laniwa minkarhi yaleyo ya ku tihuku ti rilarila ngopfu then a ku ri around 4 then I decided ku no I'm leaving ni famba ni ya kaya loko ni ya kaya na ku chavanyana ku ri kona na phela va still yaka
mara kokwani ri ku ni huma tikhwatini ni phela ka ku yimbiwini la ku yimbiwini a ni nga tatatiweni swa hi ndlela leyo ni tiyela ku kaya ni fika loko mhani va vuya siku leri loko va vuya remember ni fane ya xikolweni ni ya fika xikolweni late ni biwa xikolweni loko ni biwa xikolweni mina vela ni ri smart so swi lava na nghena na vo xikolo they will tell you I was very smart loko ni fan biwa xikolweni I think in 99 under ka grade 4 I think yeah somewhere there grade 4 grade 5 somewhere there ni biwa ku ri ni fike late okay then it's not a problem loko ni ya vuya le xikolweni kuma ku mhani va vuye ni va vutisa ni va byela ku ku ve na transport n'wananga ni tlela ka munghana wa mina a kwini a ka dzingidzingi ni tlele hi kuma kwala ni ri na a va nga fambanga va ri voxe by the way a va ku ri na van'wana va fambela va ku xaviseni a va yi ku stokeni swin'we hi tlele a ku ri hava swo famba hi suke late vanhu a va yimeli munhu na mabaki hi tihi van'wana va kota ku byela ku nyori leya nun'wa van'wana va ku byela ku swi ngati ta chela futhi yi nga va blame vanhu yi ta chela movha ya mina van'wana loko va languta va kuma ku mindzwalo yo tala vo hindza vanhu va famba se va ku i ta ni khomela a ni kotanga ku vuya from that day I've been living with that pain yeah, mi ta ni khomela nyana ne you know from that day I need someone recover. I asked myself why swilo swi ri hi ndlela liya where mutswari what if maybe a lo khudiwa and the most important part of it she was doing it for us as vana loko ku ri ku va nga bebulanga va nga ta va na pressure yaleyo she went there hikuva va lava va twisisa ku ri no va fanele va sapota vana va voho okay and it's someone and since then I've never you know, sometimes it hurts me when people say nakhola. Loko vanhu va ku nakhola. Hence, you'll never hear me ni vulavula vusiwa ni vulavula ni comforta vusiwana kumbe ni bambatela vusiwana. Masiku na pain mi nge pfuki mi ni twile. Ni vulavula hi vusiwana because na swi tiva ku vusiwana byi njhani. And I urge all the people, those vanhu lava va pfumalaka or whosoever a ti vulavula ku bad hi vutomi bya yena
a vulavula negatively hi vutomi bya yena. It's high time you stop those things. Start talking positive hi vutomi. Vutomi nga approach vutomi hi side ra vusiwana. Vusiwana, there is nothing good hi vusiwana. There is nothing good hi vusiwana. And ni hanya na vanhu, ni vona vanhu van'wana va ku va ku ri, I don't want to go through this, but anyway, I'm tametsela xitori lexi siku rin'wanyana. I will tell you until ku fika yini, what happened, and then I'll explain to you what really happened at some point. Hence, there was a time la ni nga tshama loko hi khisimusi ni xaveriwa timpahla. Ni nge n'wi vuli hi vito mufana loyi. Ni xaveriwa timpahla ta khisimusi. A ri hava timpahla ta back then loko hi pfula timpahla ku fanele pfula hi 25 hi tlhela pfula na hi 1. I had both timpahla ta 25 na ta 1. Mfana wun'wana wa munghana wa mina siku rin'wana ni pandla life ni ri na yena. I boheka ku mbala timpahla ta mina ta 25 ku ri 1. Ni ambala leti mehe a ni ti mbarile hi 25. Same outfit. Loko hi ri ku fambeni van'wana va n'wi hlamala sweswiya swa ku why lo ambale mpahla, you know vana lava loko ri va ntsongo sometimes we will just tease each other. That young man ambale mpahla ya mina ya timpahla leti a ni ti mbala hi 25 yena a ti mbala hi 1. My clothes. So you want me to come here like a social media and I can't do that. Not even a single day I will do that. If ku vulavula hi ndlela yaleyo swi endla ku mina ni vula leswi mi ni vulaka swona or mi vula ku mehe na khola a hi Xikwembu a swi vitana. I cannot tell people to clap hands for poverty. I can't do that. The problem when you speak va teka swilo va swi tisa ka hun'wini ku ri wena nkarhi walowo i le ka position a va langutisi vutomi hi engele ya ku ri vutomi hi lebyi va teka vutomi va byi tisa ka wewe i nga ku swi vulavuleni va ku mara hehe. You see, that's why we get it wrong. Instead of people approaching life vutomi lebyi nga xiswona va teka swilo leswi va swi tisa ka wehe ku ri hi ku we sweswo i na yini. That's why you're speaking from the comfort of your stomach, you're speaking from the comfort of whatever. That's why you're talking like that. Va rivala ku ri ku na vutomi lebyi munhu a nga lo nyikiwa hi Xikwembu leswi Xikwembu xi nga lo n'wi nyika ku ri go and live your life, xi nga n'wi nyiki ti-conditions ta ku ri wena i ta va xisiwana xa laha misaveni, wena i ta va yini xa laha misaveni. And then vanhu va viewa vutomi differently. Xikwembu loko xi nyika munhu vutomi a xi tshama xi ku nyika ti-conditions xi ku wena i ta va yini, wena i ta va loyara, wena i ta hlupheka vutomi. There is no such. Hence I will never speak poverty vutomi bya mina. Never. I will never even in a single day do that. So this social media is very evil. This social media is very evil. Loko wo ti rivala as an individual, wo ti rivala we and focus ka ku vanhu va ri yini munhu u ta va na problem. Swi fanele loko vanhu vo ta va fa va ku munhu va ku wa i khome line ya ku ri ku na tinyoka misaveni, ku na nyoka ya mali misaveni. You will never be anything in life. Trust me, take it from me. Suku leri i ngo to believe ku ri la misaveni ku na nyoka ya mali a ka ha ri ku swi heriniwe. Mina I'm not saying ku ri ku hava a swi kona swa ku khendla and all those things. It can be there. Mara swa ku na nyoka ya mali la misaveni
Once it's more like a drink. Once you drink that, you'll never be anything in life. So based on my perspective, to be honest, I need to gagash anga ku swi vulavuleni swi linka ngopfu ku anga za a rila in that way loko mina ni swi vona kahle ku la ntiyiso. I feel like swilo leswiwa leswi va nga ku tintshikelela ngopfu laha I timhaka ta ti-beef leti nga kona. Yes, mhaka liya maybe a yi n'wi vavisini to some extent, but I don't believe loko ri swilo leswi nga humelela a ha ri na vo 9 years ku halaha a ku ta ku ri the main thing swo swi vuya swi tumbuluka just like that sweswi musimani khomanyana ivi swi ka swi n'wi release. So mina ni twina ku gagashi ko munhu loyi a nga hansi ka ntshikelelo sweswi ti-beef leti ti nga kona. So loko swi te tano somehow yena ivi a connecta na swin'we swa switori leswi nga humela khale a kota ku va a phofula through swona, because I mean I guess I'm no vekela ti-vote ni vona ku a ni lava ve va vuya i kombisi ku ve va vuya. Yes, switori leswi swa humelela swa khale, but ni twa swi ndhawisanyana ku ku nga ku ri swona for now ka nkarhi luwa swi va ku ri swona ngopfu swi ze swi ku release. So mina ni twina ku ti-beef leti nga ku humelela because a swi na ku huma na swa personal ku ni nge update as mi swi tiva ku I cover content about manager to be specific directly. So ni twina ku loko mina ni swi langutisa ku hi sayiti ra mina laniwa gagashi a nga va ri hansi ka ntshikelelo ti-beef hi leswi ni swi twisisaka xiswona mina. Ni nga ni ri wrong mara mina loko ni langutisa mina loko ni lava ka specific ni twina ku no gagashi o tumbela hi sweswiya swa wheelbar swo va a tleleni kwale vusiku byebyo. Of course swona a hi mhaka yo olova, but loko hi compare swilo leswi a swi vula gagashi na ti-beef leti nga ku humeleli na swihundla leswi humelelaka sweswi ni twina ku swi hambana, because ku na swo tala na swin'wana swa abaza ku na a swi humesa swa ti-rough ta swi update nkoku namuntlha ni veni ku it's fine hi sunguleni leyiwani context first. Since wa ha ri la gagashi hi pfa hi n'wi wisisinyana hi ta vuya hi leyin'wana live a nga hi endla a khavula na hi swilo swin'wana. Mina ni twina ku hi swilo swi n'wi vavisaka swa tifayili leti ti va kha ti humesiwa hi sayiti ra hala ka manager hi leswi ni swi twisisaka xiswona. So swi loko yena gagashi na yena swo u fika a miyela hi ku a ni swa n'wi vavisa loko ku huma tifayili ende ku nga huma swo tala a nga za a khomiwa swilo leswi swi humaka a nga za a khomiwa gagashi hi nga ze hi twa na swihundla swo tala phela heyi xi nga humesa manager. You never know kumbe ku nga na swin'wana swo vanhu va tshamaka va hleketela swi nga involved. You never know swo mali yi nga yi kha yi huma kwini. So a be careful na hi gagashi ku wa swi vona ku a nge le ku keep up-ini wa vaviseka swinene emotionally and stuffs like that. Ayubupanga takale mpoe. Ayubupanga takale wa. Ukonja. Mat. Kama pala. Tape. Long tape ai. Tape. Ami aku enak ya kan. Sa. Aku na tapa musko. Sa. Koma lexi kisa sale. Aku na ndangeni sa afya njani la. Chama tela. Stin. Koma sale. Stin. Mati. Sama. Nabona mati lama. Lava mati ya kupisa daka. Lava mati ya kunwa me. Loko nuku mati nvula mati ya kunwa. Nvula mati ya kupisa daka. Tape. Kisa tape. Ano na mlenge. Weshi ka utate. Kisa tape. Niletrisana. Shangani kupita. Empo. Empo. Empo.